haduk santli karkhana sna ice cream badan hapo East Giant Hills District kila syak khang kerdep haden balalap bagi pendankam dagi dawai ban sna yagi ice cream. Kini ngijai dawai ba pendankam kini karkhana ban sna yagi ice cream kidai gi dawai ki ba pendankam hai karkhana naga berantah ban yada yagi nar naga jengbam sarang. Kini karkhana ice cream gi bela syak khang kidai ke Cream Hills Ice Cream kabrai try do Bimlesh Kumar kebadan Cleared East Swati Ice Cream kabrai try do Ashok Sahani Chota Bhim Ice Cream kabrai try do Rajib Kumar Shani kebadan Hadkia West ka MN Ice Cream kabrai try do Roytre Phawa ka Price Sol Ice Cream kabrai try do Raman Das kebadan Halarmbah. Food Safety Officer jang East Giant Hills District harangkat ki pulit jang district kelihar kenrai gini karkhana sna ice cream hadin baglayo ya gajeng tha na audisi cleared ba I Karmalki badon ke report bagi kena ki babam ya gini ice cream ki yok kempang shipment hagani gajeng kenrai ya gini karkhana ice cream lalap haduk sapu arjat ki dawai ba pendankam na kebantah ban sna ya gini ki ice cream ban bam ki kena hadin pangilayo information reliable information di samsung district ini di wan office ini mau dicoba idan ki kena kok district ini dia itu ni bang bang ice cream nah itu ki nanti ice cream ba jadi saya surok saya lebih sedikit hadin bagi kini kena di bang ni ice cream idan ki kena bi kempang Thì nak kalian dong ada solution ni lah singkaya ni ka report. Thì các cũng si bentar ban penting ni COVID-19 mà dong bukan ni ba tak ngam ta sekali. Ini singkaya ni kam ni akhat ba tong ha ban để check verify how food safety officer jong ni sekali. Hadin ban nyala ha ini ki jaga ba sina screen ilap ni gini di sina ice cream ni sekali di sina di gini ice cream nanti di dawai ni di air ni di dah bentuk dah ni pakai di chemical penekam di industri di chemical bam dari penekam industri hadin bang layak ni report ni officer ni safety officer ni insa sim steps next step pada ya cepat bertemu ke siapa lagi hadin bagi ke mesin layak report Deputy Commissioner ai ko ada bang sa asyik nanti screen baru produksi hadin mutar belakang nanti screen kita ada layak report bagi dan contaminant ai ini itu sakyang Jepang ai ini screen ningkong ai kade isa kemungkinan ni steps aba Deputy Commissioner ini ipha yang aku food safety officer nomor mengitip mentara sapriang bahane kan COVID-19 di kum ke steps ban prevent yang ka spread di isa ipha yang bang de check ini nong dia marbam hardi surok nong dia screen nong dia jengbang mutia di hak jinglek jurep jonga yakini nong dia pat ngalale dulu hakini gi jaka bagi snai ni ice cream bah jinglek jurep jongi bat ka tim jong pulet ngilak bagi ni ki jaka sna ice cream kenan kam dakini ki chemical ki balong ki bang yahap ban penan kam ki jingbang nama kum la thoi ki paket ini ki de non edible products non edible chemicals de ka along ke ke ba bam setungat ba smosi ba kum kini ki ja hapo ki jahasna marba mardi ke distrik jungi balik siru haka stik jungi berakoi de kani kala penken hi tong sula pet kani na yi bakala penken ya ka Food and Safety Standards Act arjah drill kaba umsa ban at kini chemicals umsa ban at kini chemicals ni kini jing clear kibam de ki food products nah kalong adulteration kalong atat ka health hazard ka bala ban kata ya jengkot jengkia jengki nong bang kinong thiet no tikumta nakaliang food safety department mat nakaliang ka district administration kumlang isa ngindang ya investigate but ngin pa test ri ini sampel ada dan kaman test ini ice cream
but hadin ning nak yok report ginsa shim ki legal actions kat kumba kasyakaan ila le drit hasan tadi ki karkhana setengah es krim ki bedon keleng sodong jangka cleariat tak kala remban nilai kawai ha cleariat is artli ha dikhia west mat artli ha la remban nak ini ki factory sena es krim ni yok kem bak ina sis kumba sop art paket kini ki chemical bat ngila sim bat ngila kentu jadi itu kinong sna yang itu es krim ke sna hado menen kasi bikin soba ba berat no iki kinom sya bende bat ngandai inspection begini si manang manlap ba kenang ba benpet ngila berat ni ami ki es krim bakila ada sna